Lakini pia wazazi, mfikirienge hiyo majina mnapea watoto wenu, Unajua kuna majina unaita mtoto but sasa hilo jina haiendani na yeye. Sasa for example mimi nimeitwa Brian, unasikia? Nimeitwa Brian. So kama unaenda tu kuongea na demu yoyote, unamwambia ni Brian. Hiyo mambo imeishia hapo. Hakuna mtu anataka, yani imeishia hapo. Hata kama hata kuonyesha, lakini wewe jua tu mambo imeishia hapo. Ile time mtatokana hapo ni hivi. So sasa inabidi tena umetumia jina lingine, umeanza kudanganyana jina ndo at least mambo iende, unaona. Juu unapata sasa hiyo jina na tabia zako kidogo haziendani, Unaona hiyo maneno kweli, lakini sasa kujitoa hapo sasa hiyo ndio balaa. Hata mimi si hivi, Unawekea watoto majina fani hapa. Maana mfikirie hiyo maneno bana. Wanafanya tunapitia juu ya jina bana, jina tu. Na vile watu wako innocent huko nje.